Pemirsa Pantai Tanah Barak sani megenah ring widangan Pantai Pandawa, Kutuh Kuta Selatan Badung, sayan rame kerauhin wisatawan. Pekantanan nuju pantai Keapit Tebing Kapur sani tegah dahat ngedautin manah para wisatawan. Wisatawan rauh ke pantai Inucap ketahnyane wantah meta tujon untuk mefoto. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan DTW Pantai Pandawa Wayan Duarte Mausang margi saninanin viral ring media sosial Inucap pina ke margi sanin nuju objek wisata Tanah Barak sanin rumasuk wewidangan Pantai Pandawa ring sisi tengen. Genah Inucap wantah pengembangan kawasan wisata ring Pantai Pandawa sani nyuguhang pekantenan sani alami tur nglangunin sekadi sunset ring ungkur tebing kapur. Wisatawan sani rauh ke Pantai Tanah Barak akehan ke Daud antuk selancar miwah nglangi. Lianan punika rauh mangkin margi nuju pantai punika sampun kedadesang genah foto majang pengunjung. Pantai Tanah Barak karencanayang pacang kalimbakang dado zona wisata eksotis sani kejangkepin antuk sarana penyokong. Saha pacang kewangun sawetara glamour camping, glamping sani kaaptiang sida kapuputang ring warsani mangkin. Lianan punika margi sani viral nuju pantai pacang kedadosang genah fotografi. Perbekal Desa Kutuh Iwayan Mudana Matutang yening margi nuju Pantai Tanah Barak rawahe mangkin kanton viral ling media sosial. Santukan margi Inucap unik tur ngedautin wisatawan. Dan ingap tiang ini ke Inucap sida nincapang wilangan pengerau wisatawan ke Kutuh. Rauh mangkin wilangan pengerau wisatawan ke Kutuh durung sida nyaihang wilangan sekadi sadurung pandemi COVID-19. Yudi Karnaidi, Bali Pos, Kuningayang.